Raksasa guys. Adine iki guys. Waduh. Hancur guys, hancur, waduh, hancur, wah, cekelek, wah, waduh, waduh, hancur, waduh, aduh, masuk. Wah, ngeri guys. Kena. Hancur kabeh. Hancur. Ngeri. Hancur kabeh. Ngeri. Hancur semua guys. Wah, ada yang loncat guys. Wah, ngeri. Hancur kabeh. Ngeri. Hah? Sapi ini kan di. Ireng mau. Ngeri. Sampai rame. Motornya hancur. Tadi masih ngegas terus ya? Iya. Ngegas ya. Tamati. Loncat kabeh. Kayak ketidak siji, uang ketidak sopir lain. Wah, ngeri. Sampai hancur warungnya, guys. Hah? Iya nih. Wah. Masuk warung tadi. Warungnya sampai kocar-kacir. Ngeri. Berarti toko berapa tadi? Satenya? Sate. Bakso. Kolor rames ya kayak. Nasine. Ngeri. Oh ya mau. Padahal sapine kalem ya mau. Kok iso-iso megok rene. Pas. Diculke mbek senuntun kok. Ayo. Wah, ngeri, tragedi. Ini untung warung yang ini selamat ini. Tadi sampai loncat ya, ngeri ya. Wah, ngeri, tragedi tenan nih. Hari apa ini, Bos? Ini hari Rabu Pon. Rabu Pon. Pon ya, geger ya. Geger. Wah, ngeri. Benek kursinya, benek. Ya, benek. yo. Ya dibantu ya wangi. Aduh, sikilku. Aduh. Sikile ono, Dul. Ora ono. Ngerti ilang sikile bae, Pak. Bakule selamat. Iya. Ono geni ku lho. Mosa Ono geni karo iki ono jarang bakso. Ya digeser yo ben iso dodol neh. Geser. Ini yo trauma temen-temen. Iya trauma. Sapi iki mau kalem lho, mudun lho. Kok aku ora ning kene ya, Lah yo. Menggok rene lah. Enek motor mau. Toh. Ayo. Kaget. Ana motor iki kan arep nabrak sapi meneh kono. Sak motor iki gereng langsung menggok rene. Montore kaget arep nabrak motor iki ta meneh kono. Nah, kaget. Sampai ke gas terus Ayo. parah. Mungkin motor jangan masuk ke sini ya sebenarnya ya. Empat warung. Itu yang kakinya sakit tadi gimana tadi? Tadi keinjak Keinjak, Pak? dengan kaki bawah
itu sepertinya terkilir. Terkilir. Tapi mudah-mudahan tidak patah itu. Langsung dipijat ya? Iya. Ya itu pelakon. Kok diwangi? Diwangi nontonnya? Ini satu kelas berapa? Sate. Terkilir. Sapi ini rawa apa? Tapi ini apa-apa nih wongnya dikejeki lho. Wongnya dipijat. Pasiennya ketendang dulu kan. Ketendang. Kan lho. Dipijat ke? Heeh. Coba sebelah di. Halo. Yo, pijat ya. Wartawan. Wartawan. Dipijat ke siji ne. Lah iki. Pasete. Iki sing ketendang iki. Piye, Pak? Ketendang sapi. Tendang. Oh, sing sampean loncat kuwi ya? Sampean ndak sing numpak motor? Lagi arep padang. Yang sakit apanya, Pak? Nyanu pergelangan. Engkele. Ya, engkelnya tuh sampai durut ya. Wis paling semoga-moga ra apa, Pak. Seminggu lho, Pak. Seminggu lino, Pak. Ya. Wah, sampai dipijit ini dia sapinya, guys. Sapinya durak ya. Kaget ono motor mulu meh tabrakan karo motor. Iki motornya. Lumayan ya. Ais mal kae kok birapi. Tapi Mau digene LC digene kok. motornya kan sing ngatur. Sapi ini gede ya, guys. Padahal kita tadi lagi fokus sama sapi yang kecil tadi ya. Yang kecil. Enggak tahu kalau ini. Ada yang besar. Ngeri. Ini sapi termasuk besar banget loh, guys. Besar. Ngeri ini. Dan ini lagi rembukan nanti kayak gimana perhitungan total warungnya. Tragedi Rabu Pon. Coba kita lihat ke lapak tadi, guys, warungnya kayak gimana kondisi saat ini. Nah, ini bakul baksonya. Sama tadi bakul sate ya. Sate. Banyak piring yang pecah. Ya, semoga nanti dapat rezeki melimpah. Kamu. Sapi ini ngamuk. Ngamuk, guys, sadis, guys. Ngeri, guys. Wah, bahaya ya. Mas. Uang loro iki. Bos atasi, Bos. Oh. Aku ini jangan terlalu lemas lagi. Itu pawangnya itu, guys. Mana juragan? Oh. Gede. Oh. Ini polanya piye? Ngeri. Serem nih. Aku tak sana aja. Nih dia. Serem, guys. Turunan sapi ngamuk. Langsung kencang. Mati ini, guys. Wah, serem.
serem detik-detik penurunan sapi ngamuk. Hati-hati lek. Sing kanan sing galak ya. Sapi ngamuk, Mas. Gandeng ora iki? Waduh. Wah. Keren. Waduh. Wadah. Taleni langsung. Mari guys. Bersama pawangnya. Ini satunya guys. Persiapan turun. Hati-hati. Was. Wih. Oke aman guys, kita lanjut pencarian sapi ngamuk di Pasar Pon. Wah, Dito kedatangan sapi ngamuk guys. Mobat mabit. Keras lur. Keras guys. Keras sapi keras, awas. Wah, ini mah. Pas. Wah, keras guys. 2025 menyala. Kok mah kira sih mau? Panasan. Pas. Mas, golek tali dawa. Wah, tali ini pendek tuh bahaya. Awas. Lor. Hati-hati. Penurunan sapi ngamuk. Masih rundingan ya. Dan ini disupport teman-teman. Sapi ngamuk. Masih dikasih tali tambahan. Ada pawangnya langsung ditali. Datang lagi guys, bocah teko. Ngamuk meneh.
ngemone mon. Sudah sampai di sini guys. Hati-hati lur. Pang-pangan ya. Penurunan sapi ngamuk guys. Hati-hati. Ini bersama pawangnya. Wah, keserimpet ora ya? Gubet ke. Waduh, mah keserimpet. Waduh, keserimpet. Wah, keserimpet. Waduh. 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 Keserimpet. Wah, malah muter. Aduh, aduh, waduh. Aduh, ucol lu. Malah munting-munting. Wah, kayak gitu bener ya. Masak susu. Sana. Waduh. Malah Nyangkut loh, Ji. nyangkut di. Nyangkut di. Malah nyangkut. Kencang sih. 2025 dekor. Proses. Apa nih? Yo, teke. Kayak makan ya, saya makan. Nah. Oke. Waduh, kancane rasa lagi semplak. Kancane ditendang. Salahnya gurine. Aduh. Apa-apa iki? Apa iki? Tinggal saya ganteng saya. Apa-apa? Ya, wis piro. Apa-apa? Wes didolek piro iki? Kandani kok. Jabut idepe jabut. Kan aku timbang sapi loro mending sapedan. Idepe jabut sih, idepe. Yes. Nil. Manut. Oh. Eh, Sayang papa. sayang papa. Sayang papa.